this election hearing. Na boy gobono ababwatani ba Azimio na babunge gati ya bo bagochorogotera somlengo bwa Azimio wani Kenya ni gobale talibera litinde asama gocho yekyombe kelikyo boshori nechimbe Iebc imeye county ya Nairobi kolengana abwatani ba Azimio ni gobono be murunganerie anene nchirabo bisabe kyombe kelikyo bocho nechimbe Iebc bagendrete gosigasigwa asobo koleri bwabo ni gochinga kyo cy'abanyanyimbo ya babeteri abanyanyimbo goso hagati asenchira yo konyara gotumeka elyogo lyokurusi ya maliga bune asokonyara goturubania na gokora obutuko noboko na kigwase cy'abisi cyo imeye county ya Nairobi kolengana na bwatani ba Azimio ni gobono be murunganerie ngekeroke ya kyombe kya Iebc keligetigo chiko mwaka isiko omuteneri wo mokonyi bweke umbekyo Ruth Kulundo ase ekyombe kyobo chori nechimbe ya Iebc nigo chinga kecha bunga bo ba Azimio batebire buna abateneri kurwasensemo ya Iebc ba chakire go sega segigwa maiga ya serikali yenyia go sobisi egento batebene bali go chiwancho musubate Ruth Kulundo konyara wako isiko kurwasemeremo yaye buno muteneri bweke umbekyo kyobo chori nechimbe Iebc olela. Nadhani tumekuja hapa kwa maandamano ya amani, hatutaki fujo, tunauliza tu haki yetu kuona kwamba Kenya inaenda vile nitakane ikue. Na sisi tunasema kama wajumbe ya kwamba Iebc wanajua vile walitufanyia wakati uchaguzi, hatutaki kuongea kwa hayo maneno. Sisi tunasema tu haki ya wafanyikazi wa Iebc iangaliwe. Hatungekubali kuona kwamba kuna mtu leo anatolewa kazi, anapoa barua aende nyumbani na amehudumia tume kama Madam Kulundu. Kwa hivyo tunaomba Chebukati na timu yake wawache hizo carteling wanafanya ndani ya hiyo ofisi. Na tutakuja hapa kila siku kuona kwamba haki za Madam